UKing Zoso mfethu wavela indlela yakhe isikhathi sayikhanda wayiveza saqala wayiveza mhlawumbe siphathe indawo then waswaye kuyiveza ngoba abantu banomona mfethu izwa ngabantu banomona labantu abalokhu bethi bamvakashela emzini wakhe bethi hey wasebenza ndoda futhi yabo benza ngathi bazoncoma akusiyona umuntu ojabulayo akusiyena umuntu ojabulayo yena esikhuluma iqiniso nje ngoba uKing Zoso bethi umuntu ubukeke ekhululekele nje ezamela impilo akusiyo umuntu ojabulayo especially kulaba imostabo laba subefika bezomvakashela abamaziyo like esayizamela akubi mnandi abanye abantu bamthanda umuntu ngoba nakhe ephansi once waphakama abantu bayaloyo mfethu bayaloya abantu yabona ukuthi wazi izitori zabantu abakhanda izindlu sothi lapho umuntu wakhe indlu uthola ukuthi omunye mfethu abanye indonga vele zithi imile ingakhuphuki indlu omunye athi izindlu siphelile mfethu avele bese kufanele angene phakathi qala inkinga ngoba abantu vele banomona mfethu so umuthi wenza into kanjalo into ukuthi ufanele uyiveze ukuthi umsaqala ukuthi I know ngenza ukuthi emva kwalokho umuntu ungayivezi uyiveze siphelile uhlala phakathi ngoba wonke umuntu imvamisa especially kuba abantu abaseduze abantu abambhizi uZoso abantu bemvakashela kancancane uthiwa ngiyeza ngizobona esayithini yakho mfana wasebenza ndoda sikhulumeni iqiniso nje lemsula bakuthi siphile emhlabeni abantu banomona futhi uthi ubuzwa sekufanele besiphele sesho ukuthi ayiwe siyaphela ke manje sengiyayifinisha bamiyeke nje ayifinish bethi nje kodwa kusalayo sithi la ngiyaza ahlale phakathi noma ehlale kabuhlungu ngoba yena ujikisa abantu egcikeni lakhe lapha nawazi labantu bajika nani omunye uzovela engene nento zakhe nje athi hlalani la nini beke wahlala nemcindezele abantu banomona banomona yabona behind sonke lonke uhleko noma ismile khona nje inhliziyo ebophe kabi kunomuntu uthi ufika kabi kuthiwa nje hayi kulungile kunengane ethi mikhula ikhule kuthiwa nje kodwa kuthiwa ingane entombazane kuthiwa kodwa kusalayo nje sithi thina ngeke azashade uthothi yona ingane abantu ayazi iyakhula nje yabo ikhululekele bayabona futhi ukuthi ayiqondile futhi nje iyahlonipha bethi nje kodwa kusalayo sithina kusho abantu abaclose naye bethi kodwa kusalayo bese behambele yabo yebo ngisho kuthiwa mfethu iqashulile lapho kodwa isuke ngakutshela lo muntu ukuthi udlule kwini kuze eqashule abantu banomona kabi abantu uKing Zoso mina nguyena ngabe ngivele nje ngiveze la ngiveza khona ngibuye ngivale ngoba abantu basemhlabeni mfethu bayaloya abantu basemhlabeni banenhliziyo ezimbi kabi abantu umhloniphe umuntu wasemhlabeni umsabe uma kuukuthi mfethu ucanqamba amanga phuma nje indaba bonke labantu oJacobs uma behamba nama security la bahamba khona imagine bahamba nama security ngoba bayazi ukuthi ithuba elincane nje umuntu omnyama wakubona ukuthi umuntu ophezulu noma mhlawumbe umuntu ozama impilo uma uzama nje impilo bayakushaya abaningi nanathuba so imagine izikhulu zonke bonke opresident laba bahamba nama security nje ngoba bayazi ukuthi hayibo umuntu engajika manje athi ayino abantu ngiyamshaya mina abantu bethi bakhanda noyinhliziyo ezilwane bengabobona bethi bayajabula ngisho khona kuma comment kodwa imvamisa nje uKing Zoso laba abantu laba akade nabo social media uthi ubusha nabo social media bona bayahlule ukuhlanganisa ukuthi abantu ba business into bethe ebhedayo nani nama club yena wa business ngokukhanda bethi asikufakashela wasebenza Zoso omunye ayibona ukuthi ngeke ayihlanganise imali ehlanganisiwe Zoso yabo bonke bekusuka nje bemcindezela kabi abantu lapho kumele beveze buyele nganeno yabo kumele beveze buyele nganeno ngoba abantu basemhlabeni siyazi into eningi ya celebrate kanje ngisho kubaculi kodwa umculo vele bethi esuke ephezulu a celebrate kakhulu uthi ubuzwa hawu useshone abantu kanti lutho bambambe nje ngophondo ngoba inhliziyo yomuntu inomona nje inhliziyo yomuntu kabi so mele as much as nayazi ukuthi ayino uthembile ukuthi ingilozi yashemba izomvikela kodwa naye abuya avike phela uNkulunkulu usiza abayisizayo.